Саламатсыздарбы? Кандайсыздар, жакшы эле турасыздарбы? Биз ошол орустар Россияда жашап, төрөлүп, динесиге таң калдык. Кыргыздар барат экенсиңер дагы кыйналып, бир квартирада 30дай адам иштеп, айлыгыңарды ала албай, өзүңөрдүн укуңарды колдой албай, жаман кыйналат экенсиңер. Анан кийин кой. Ошол кыргыздар кыйналбасын деп, мен Бишкекте бир фирма ачтым. Ошол кыргыздарды колдой турган, укугун колдой турган, орус тилин үйрөнүп туруп, Россияга барып кеңир иштесин деп биз фирма ачтык. Фирманын атын эмне деп койсок болот? Фирманын атын биздин фирма деп коебуз. Орусчасы наша фирма. Наша пиво эмес. Наша фирма. Чалсаңыздар болот, байланыш телефон жазып алыңыздар 0553 20 80 23. Алло, да, здравствуйте. Алло. Алло. Да, слушаю. Да, Урскини. Алло. Алло. Угатам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул биздин фирмабы? Ооба, биздин фирма? Биздин фирма эмеспи? Жок, ошол биздин фирма да. Кечиресиздер, адашып калыппыз. Кызыктай эле болду го. Андай болбой калат окшойт да, атын өзгөртөт окшойбуз. Биздин фирма эмес, эмне деп койсоң? Сиздин фирма. Мына, сиздин фирма. Байланыш телефондор ошол эле чалсаңыздар болот. Бүгүн күндөн баштап сиздин фирма. Алло. 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 Бул ким? Алло. Кимди издеди? Иш издедим. Иш жок эле. Вай, жок деме. Тоом, кызыктай эле болду. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиздин фирмабы? Ооба, сиздин фирма. Ким, менимби? Ошо сиздин фирма, бирок биздин фирма. Бирок сиздин фирма эмне эле болуп кетти? Экөөбүздүкү? Жок, сиз эмне боюнча чалып атасыз? Жумуш берет экенсиңер го, телевизордон рекламалар кетип атат го. Туура чал. Жумуш берби? Туура чалдыңыздар, Жумуш бар да? Бар. Канчадан? 1 сомго 3. Ой, арзан го ая. Адресиңизди айтсаңыздар, биз бара ал дегенбиз досум экөөбүз. Бишкек. Мына баягы Жуковский көчөсү. Ит жокпу? Ит бар, тиши жок. Тиштебеген мен чипчит экен да. Макул байка барабыз. Макул, келер. Том, кызыктай эле. Ит жокпу дейт. Ne oldu? Özün götür, mındayım oldu. Uçun sunkan götürem deyip durla, boyum ösmeye kaldı. Vay götür. Hem işlere kaldı o götür olmayısın ama. Mına, bol, öz. Baymalı, götürdü koyla, cüğüreydin sen götürdü. Caman vatandaş öylüyorsun haya. Vatandaş bazen özün götüren. Götürmesen götürme lan. Götürmem, özün götür. Mesela çaldırıp kalıp. Çaldırmasan götüren. Özün paketimi özün böyle götürüp. Götür, sen buraya götürmedin. Bir bende sen. Götürmeyiz. Öyle yoksan Assalamu alaikum. Aleykümselam. Kandaş. Жақсы mı? Жақсы. Assalamu alaikum, kandaş жақсы дейсіңіз, жақсы gidelim. Жана ит жоқ mu деген biz de. Жумуш издеп келдим. Саламатсыздар. Жақсыздар mı? Жакшы. Жумуш бар mı? Жумуш бар. Бар екен жумуш еді. Так. Кайерден келдиңер? Айылдан? Айтан. Кайсы айылдан? Бияқтан көрінбейді, алыс ағы. Өтелі.
Ha, ayıldan tüz ele geldin hele. Жоқ, hem de pavorot savorot ben öyle. Bizde ayakta düz yol yok da. Жақсы, жақсы. Em qayerga barayın dep atasың hele. Kakele? Ben emek varsam mı deyim de tigi Moskva'nın duayına varsam mı? Sençi? Ha ben bergele. Qayerga? Bergele bergele. Bir yerin qayer? Ber, Tursiya gele bergele. Seniki mındaylaga, mına soquluq barıp kelen degendeylaga. Nege? Ey, birinciden Moskva'nı Dubai bolbaydı. Ne? Moskva özünçe bir şahar, Dubai özünçe bir şahar. Abi. Sen ne erteli kont etip kaldın? Anlamen tigi Moskva'nın Rusya'sını orayla da. Koşkala ettasın bu. Oy. O şekten otet ko. Bu normal la. Mınday kılaylı oldu. Burada bargan da uşum. Burada bargası var. Uşul candı koy böyle var. İstep geleli. Kim? İş yak istep. Buna dostum barıp gelgende. Qayerga bargansın? Yakutyaga He. Yakutyaga? Oi. Ne jumuş kılgansın diye. buğu akkam buğu. Kança buğu bakkansın? Bir buğu akkam, Aylığın kançalı? bir buğu olçu. Aslan. Bunday. Men aytып berem. Öz uyalıp ketet. Bunday olgan bu. El dürgüz eşek koşo dürgüt bolup. Bu dagı eldim bar Rossiyaga yetkende bu dagı Rossiyaga barıp Rossiyanın Yakutiyasına orat. Yakutiyaga barıp bir Yakut'un birili buğusun bakkan. Aylığı dile bir buğu. Anam bayağı aydın ayağında jegen içken jatakanası menen bul kayra hazayınga bir buğu karış bolup kalat. Aydın ayağında hazayınga buğunu öret, kayra hazayın bağıp berde buğa veret. Oşu entip 6 yıl aborot bolup yakındere gelmedi. Atak, ayında kiliskası buğu. Buğu da bas. Buğu deyişetmen ha. Mınday. Boldar. Em tiyakka Rossiyaga barıp işlegenden keyin tiyakta til gerek. Til. Hep tildi koyayım Allah. Libo işti kılavuz. Bizde ne iş sarsan olmaz. Bu işte. Buna görünüyor da buna. Öte jol işlerge men turam. Любой iş sesin. Bay. Liboy. Peska bulak koyasın. Oğlum, peska bulak liboy olup batka bırakı. Liboy. Aboy. Amboy, liboy. Ne kış kekta? Liboy. Sonra limon. Liboy, Evro, Asya, Afrika, bütün kılavuz. Lan maşina aydaysın ya. Sirkte ayudele mataskilte batmayın. Maaştan liboyla ayda ettasın. Avtobus aydaysın. Aydayız. Traktör aydaysın. Ayda traktör. Raket aydaysın. Raketa, biri otursam ayda bitim de. Daima usul aydaydı. Bana hiç aydatmaydı. Usulüyle aydat duruyordu. Uyda 5 kişilik uvasında ayda otasın bu. Niye aydattım? Altın kız sidenasını alıp koyup bütün gazı kaç etmeyi turu ol aydayız kapıda alıp. O Pavrot'tan uğrundan koşta aylanıp kettem onday. Özüngçü. Ne? Özüng üydögü de tikon aydaganda aldın sidenasını alıp koyup artına oturan aydaydı. Ötkönde gayet olsun ne dedi? Ne dedi? Aldık otururken iki tizem çıkıp algan eken. Üç ömür aldık oturup alada üç tarafta aldık o. Oturmadan da. Oşondan gel oşon tutup algan. Oturma jurdan. Öpmez tamaşalaşırız. Gönül kalmaz. Çok göngül gelmez. Ten düşmüşler. Mınday da oğullar. Mınday bir mınday Orusça bilesinger mi? Çok degende mi? Orası? He. Kaça bir şey? Bir yarım kilogram bilsen bulat. Hem çok degende 30% biş gerek da. 30. Oldu. Oh değil. 25 bul buydu. O sana ne? Karasun pazarı mı? 30% çok degen doğrusu dilini biliş gereksin her. Hey, ököztükü birikse 35 çıkar tabi. Ekin şimdi 35 orası bulu. Çok bol boyut. Bir adam 30% çok degen doğrusu dilini biliş gerek. Abi. Mende problem olarak işletçi. Bunu dostum bilet bırak. Ana söyleyip koysun. Ya. Mınday ekonomi birbirine söyleş görmesin öyle. Ököz. Bu sülüğün. Niye geçiyor? Ya bu arak içmeyince orası sülüğün bu. Arakat öğünde Kırgızca sülüğün almak lazım. Eme 100 gram olsa Düzge uçuk ödersin. 50 de köp sana. 30 normal.
тас қойдырып алсаң. Құдай қылыла, жігіттер. Екеуіңер бір орысша сөйлесіп көргілі. Өкөз. Мындай да айылда өкөз постоянно башка балдарга блатной болуп, мындай башкалар суктандырып орысша сүйлөшөбүз да. Ана мен муну орысчасын жатка эле билем. Сен де меники билесиң тура. Зек бүт билем да мен. Анан өкөз сүйлөшсөк мындай кызыгы жок да мындай. Үчөөбүз сүйлөшпөйлү. Ошондо точно 40% групп барабыз да. Тура, бирок мен ошол баанада силерге суроо берип алам, а? Ой, жакшы ой, жакшы ой. Өтсеңиз көбүрөөк кылсын. Даярсыңарбы? Вот дайырбыз. Эми орусча пастар айтты, мындай туура жооп берген, а? Мени дагы үстүнөн текшеришет. Эми чала учук билебиз, колдон келишти. Бирок байкап турасыз да. Кеттик. Дегенге жарасак болду. Как вас зовут? Зовут. Килишкен айтып коёк. Вот это туку. Туку. А вот это куку. Да, туку. По-моему, вот это чуку. Это он прикольщик. Да, прикол. Постоянно прикол кидала. Уже кидала. Значит, туку и куку, да? Да, туку эмес, куку. А, куку? Куку. А, все, хорошо. Сколько вам лет? Вот это 30 лет. Вот это тоже 30 лет. Ага. Общий 60 будет. Приблизительно пайгамбар жаш. Да. Хорошо. Откуда вы приехали-то? Оттуда, горе. Меня вообще не видно. Да, беспредел далеко. Вот это точно не видно, я видно ли сразу? Прекрасно. Вы, получается, близкие друзья, да? А? Да. Да. Одноклассники, да? Нет, WhatsApp. Я WhatsApp, вот это Facebook. Одноклассник там не работает. Спутник Тарс. Эй, классташсыңар ма деп атам? Жоқ, одноклассник біз. Так, ребята, у вас даже не 30%, даже не 25%. У вас 20%. Болбойт. Мындай орысчаңар мага туура келбейт. Чындап. Не? Силерде орысчаңар вообще сканчалса ғой. Петю, аз не өкөз. Жоқ, барбай калтырган болдур. Бол, барбай. Жоқ. Брат, коёк ба? Коёк ба? Биз айылда ажырашак кылып койбойсо балдар менен давай деп койгонбуз. Эмне кылганбыз? Ажырашак кылып биз кеттик Россияга деп койгонбузбу? Аз кайра барып туруп балдар топтоп туруп эми жарашайлык кылабыз, Коёк брат. Жоқ. Кантип болду? Ошол 30% орусча болду. Эми сүйлөп атабызбы колдон келишинче эле? Эми дагы бир мүмкүнчүлүк Жоқ, эми биз барганда эмне иштейбизби деп сүйлөшүп отура бересиз силер деле. Эми ал жактан да орусча керек да. Кичине сүйлөшүп көргүлөчү экөөңөр бири-бириңер менен. Өкөзбү? Болобу ошосы? Болот, экөөңөр сүйлөшүп. Билген эле орусча сүйлөйбү. Болгонуча. Болду анда. Уруп көр. Ошентип эле. Карап туруңуз, а? Бугу жөнүндө сүйлөшө берели да. Бугу жөнүндө. Сколько? Бугунун орусчасы эмне? Букку. Жөн эле бугу. Бугу. Сколько бугу охраняешь, а? Россия. Якутия. Якутия, да? Один буг охраняешь. Ой, чёрт, один эле. Да, один эле. А там Якутия такой лес много, что ли? Токой, что ли? Да. Да, много круг токой есть там. Много, да? Да. А такой внутри, ну погоди, нету? Ну погоди. Да. Там, ну погоди, нету, там медведь Маша есть. Ух ты. Очень осторожно, да? Да. Все, Болду? Все. болды. Эй, ал ну погоди деген эмне? Опять, ну погоди. Билбейсизби? Билбейм мен. Карышкырда. Аны ну погоди дебейт. Не? Аны заяц волк, волк келер дейт. Билбейм биз жакта, ну погоди деп коёсуң. Жоқ дебейт, андай болбойт. Болду? Жоқ, бул орусчаңар болбойт, балдар, мына түшүнгүлөчү.
Тияқта орысша сөйлеш керек. Иштегеннен кейін айлық алыш керек. Орыс келіп тұрып, здравствуйте, что, зарплату получать пришли десем, не дейсіңер? Не дейсіз? Сам пришли деп қой мен. О? Bunu айтса мен ұншықпайлы ғой, пока бір жолы. Мақұл, мындай қылбайлы. Мына ушул самолетта кетіп отасыңар дағы. Ушул орысша қарчы. Самолет деп түгеніп қалады. Ұншықпай барып бұл жақта сөйлесек болмай. Мен өзі асып болсанан бардың самолеттен құрап түгетіп қойған тияққа не қыласыздар, Мындай, елестет, самолеттен түштің. Домодедовода регистрация болып отады. Аны орыстар айтады да, здравствуйте, зачем вы сюда прилетели, цель вашего визита, десем, не дейсіңер? Айт, сен бірінші айтатын ол. Да, визита, самолет деп қой мен. Визитка беріп қойыш керек пе сразу? Ал визитка емес ал. Сіздер неге келдіңер деп отады, мақсат. Жаман майдар айтып келсе, не қылалы брат? Кете өсті пе? Жоқ, кетпесіңер, болды, жоқ. Қояды брат? Жоқ еді отан ғой, болмайды. Жаман емеке, жаман қалып шықсыздар. Телефондар жана, олар орысша білсеңер келді өттіңіз. Мен сіздер шардан келіп отасыңар деппін де. Мына дайыма ушинтип жүрөсүң да сен. Дайыма жүр деп койлы. Дайыма эле жолдон калтыр. Ал жүр. Не oldu? Не oldu? Кот ушунак шуем барас алдап келгеле мен кетпей калдым. Ayt отпай өзі. Айт отпойду. Котпа бас алга түшөм аны. Дайыма ушинтип кой. Эме. Бир орчам калып калыптыр, айта алайын. Абна баяғыдан бері эшекте қалып оттың. Бир орчам калып калыптыр ошо. Айта алайын эми. Айтем, айры қалып кеткенде міне. Здравствуйте. Biz кетіп отауыз ғой. Ошол эле калып калдым. Қошташқан орысшасын білмейсің бе? Билсем айта келем. Ақ жинді, көріп ал, мен кинодан көргем, антип қошташпайды. Айта. Үйтелі қой, пока сұлаю деп қой. Сұлаю қылады. Қой, жеңілдік болсын десем бір даярданып келбейсіңер. Орысша үйреніп келбейсіңер. Бишкекте ушунча курс бар. Жоқ дегенде бізді қинап алачы Бишкекте. Андай емес. Әрбір айтын алтысы жігіттері.